Sagudayan nga ti surat ni pagayam tayo nga Reyna iti Lawag City. Dear Cousin, sagbay man ngayon nakbinsa-binsayan wenno salaysayan ti pakasarita ag kasin yung idanon ko man ti nabara kablaw ko kada kayo nga agserserbi di tanemars studio. Kastaman tayo nakablawag, dagiti padak nga dumdumngeg ka nagbibuya. Ilingad naglatan itinagan a Reyna. At daan iti nagulo a pamilya. Nagulo kunak ta adu kami. Adu kami dito'y balaymi. Adu nga ubing. Ket masansan nga saan kami nga kinaawatan kini tatang ko, kasama ten kini nanang ko. Na makipagnanaid kami pelaeng iti family house mi. Solo nga breadwinner ni Delio nga asawa. Ket siya kon ti agay-aywan kadigiti mga awir kadigiti anak mi. No apay nga nagulo ti pamilya ko na kasinyong deti man tinak inuten nga isalaysay. Irugik man nga ron ti amin, idi may saak pailaeng nga balasitang. Nga kastaunay ti panangikir, kanyak, datatang ken nanang, ngamin kat siya kat bugbugtong nga anak da. Anya ti kunam, tatang? Ti kunak kang ka, balasan ko. Nalapsat ka. Ay, agyaman nagtatang. Mala ka kada kami kay ninanang mo. Agem, dito nga kinalapsat mo. Sigurado, nga gundawayan da ka, dagiti lalaki. Anya di kayo yung asawin, tatang? Di kayo maawatan? Di nakpaila maawatan ita anak ko. Imbayad iti panaglabas ti panawan. Sigurado ak nga adu dagiti agduyos king ka nga lalaki. Nay, bumalasang kan. Anya nga rodi. Anya ti kayo sawin tatang, di kayo maawatan nga talaga. Adu nga ka anak ko. Sigurado ak nga addan to dagiti lalaki nga manggundaway king ka. Anya nga manggundaway tatang? Kete, gaputan na pintas ka. Mabalin to nga tsansi-tsansingan da ka. Uno saan armunda ka. Baka kutno bisitunda ka. Uno arakupin da ka. Ay! Kadi tatang? Ay wan. Kasta ti aramidin dagiti lalaki ka dagiti napipinta sa babae nga kasking ka. Iso nga itatabalasitang kapelangan akaw. Bagbagang kan. Saan mo nga pagtalkan dagiti lalaki? Anya? Ay tiket ko asawan. Likli kami da no adda agarim king ka. No adda mariknam nga manggungundaway king ka. Adaywam. Likli kami da nakaw. Api ngamin tatang. Ay, basta. Di ka nga maawatan tatang. Ay, nasaysayaat ngamin no i-explain mo king kwa na alakay. Ay, sika man lang yung bagay. Sika Sika ti lalaki. Yan tangi rinugyamon. Akit ya, ituloy-tuloy mo Ibagam no ape nga naskin nga liklikan na dagiti lalaki ita. Taubing pa isuna balasitang pailaeng. Ay, tanaskin nga ipasnik na ti agbasa. Tanakadado dita dagiti madadail ti masakbayan na gapu ka dita. Hindi kita inarem nga kasapsapa. Anya ka dito kahit nasa tinarem nanang. Hindi tatang mo ti may explain. Kahit adapi trabaho. Ay, kastaw anak ko. Tatang, ngamen, dagiti lalaki, ay, kasano aya, nga i-explain ko. Tatang, ay, kastoy, amokon, ay, kasano tatang? No adda, agaram kang kaalalaki, liklikam, ngamen, ti lalaki, adda ilimliming na nga espada na balasang ko.
Anya? Ilimlim nga espada ko ng tata? Wan, ada nga min ilimlim nga lalaki, nga espada. Kat nukursunada na katay lalaki, irwar na ti espada na sana kan tutudukan. Idugsol na king ka. Pudno ba day tay tatang? Wa pudno. Ala, nakabutbuting maggaan ti lalaki ya tatang. Wine. Iso nga aday wam, dagiti agduyos king ka alalaki. Saan matkidi nga delikado ti lalaki, ngem dagiti laing agaram king ka. Kaya dalaing nga irwar ti espada da, ket itudok da king ka. Nga ure kala agdardaran to anak kaw, nasakit. Ala, diyak nga rot kayat atatang. Wine, iso nga saan ka agpapaaram. Liklikam dagiti lalaki. Taipasdik mo ti agbasa anak kaw. Tapareng magunod mo to dagiti arapaap mo iti biyag. Kasamot na ti arapaap ni king ka. Uwan tatang, manipo dita. Liklika kung dagiti lalaki. Ay, dagiti laing agaram king katikait ko sawain. Saan nga iso amin? No saan mo't nga agaram king katay lalaki? Agit awan ti pakadanagam. Amo kung tatang. Wain. Dagiti agaram kanyak kadigit dagiti. Agsagsagawisiw no kwa tatang. Ay, wain. Dagijay. Saan mo nga? Saan mo sasid ka dagijay? Aglalo ka dagijay. Kapapastos dagijay nga lalaki. Ay, maawata kong tatang. Sipo dita. Liklika kong dagiti agarim kanyak. Tatang. Oh, wait. Ay, mayat na nalawag king kan, anak ko. Day nga rutin mula ni tatang iti panunot ko kasinyong. Anas kinaliklikak dagiti lalaking agduyos kanyak. Ngamin kat delikado ka nung taad da ilimlimeng dang espada da. Nga natadem, nga kayat da kano nga itudok kanyak, kat ti sakit na, urayak la kano agdara. Manibo di din, kasta tinaramid ko, aging nga adot mangibaga, nga suplada ak kano. Tunggal da agarem kanyak, bastedek, paayak adagos, saan ko nga ibaybayag. Nga madalot tamad dagiti nakulit nga mangarim kanyak nga uri ng bastedek ko ma subli naman asubli may dagpasyar o saan may dagka pasya may dagka sirsiripin iti classroom mi o saan padaanan dak uno pilitin dak nga inkamyag merienda na duma arason ti itited ko kadakwada no ape nga jak kayat ti agpaarem. Kang runaan nga ibagbagak, jak pela kayat ti maki nobyo. Tay pasnek kong rod ti panagbasa. Uray idi kolehyo akon kasinyong adulat ta dagiti agarem. Ang MD kiti makaamamu kanya kon talagang insardeng dan. Ti may isa nga kaaanusan ket ni Delio. Ni Delio nga schoolmate ko, idi kolehyo kami. Nga ori no binasted ko idin ket nasagot lat ta kanya. Namanen ilibrenak iti lunch ko. Mabang gumatang take out may naitid kanya. Mas dao pa nga ro dati kasinsin ko nga makamamumot king kuana. Ala kasinsin. Ape met nga di mo kayat ni Delio ket ni. Nasaya at ti pamilya na tay chay. Ken uri isuna nagaget. Agbasbasa ngem tultulungan na ti pamilya na itinegosyo da. Anya nga ro ti mabalin ko kasinsin ket jak met talaga nga feel ti lalaki. Day taket. Manibod idi ti kape nagkanobyo. Idinto nga siya, nakadua akon. Anya nga min ayati, rason na ano api nga di mo kayat. Basta, ipasnik ko pala ti panagbasak kasi. Kit pagbalinim nga mga inspirasyon mo aklunem mo ni Delio, kasinsin. Tapagbalinim nga inspirasyon mo iti panagadal mo. Anya nga ti
Mabalin ko no, jak awan matimarik na kenkwana. Imposible Amangan mat tumboy kan kasinsin. Siyak, tumboy? Wan, amangan mat tumapada ta babae di kayat mo. Saan lang babae kasinsin. Met lagayam. Aping or nga di mo kaya ti makinobyo. Ay na, nagkulit ka, nagulit ka mat si kakasinsin, cheche. Imbagak lang din. Diyak lang mamatikin ka nga. Adal-adal. Kumamano na nga to ti grades mo. Ha? Ay, basta. Diyak kaya nga agbalin nga estorbo di kiti lalaki kanya. Eh di nuha mo kaya di salat ta. O, ket no mauman to ni Delio Kengkan. Baka ket no syakton ti Armen nan. Sige ka. Uray pa'y sikat Armen na. Awan ti problema kanya kasinsin. Basta siya, agadalak pa'y laeng. Bahala kan kasinsin. Agingga nga nakapagturpo sa kiti kolehiyo kasin yung gat kasaunay ti ragsak datatang kinanang. Hey, agiyamang kami anak ko, tatinungpal mo. Datay kayat may nga mapasamaking ka. Nga saan ka nga makinubnubyo, bayat nga agbasbasa ka. Kat ita, makitam, nakapagturpos kan. Agyaman akmat kada kayo, tatang. Ay, podnoti ko na ni tatang mo, anak ko. Nalaus unay tiragsak me. Tanay, nakaturpos kan. Kat makatulong kan tumot kada kami. Awan ti pagdanagan yun, nanang, tatang. Iti mabita pa na wen. Agsapulak to ni ti trabaho. Nakayat kung di makatulong ka na kayo. Ay, nagsaya atin no kasta anak ko. Wow, usarang mo na tayo inturpos mo anak ko. Uwen tatang, ulitek, agyaman na ka na kayo. Kasi ni Apo Diyos, kita nakaalak adagos iti trabaho kasi nyong. Kita natalgad mo ti trabaho. Kat makatulong akon kada tatangken nanang para iti gastusin mi iti balay. Saan mo nga nasken nga sideline ni nanang tapno lang makatulong kini tatang. Nabigsamot pa ilaeng ni tatang. Ang di makadakas kasi nyong oray idi agtab trabaho akon kat idi mangup opisina akon. Kaskas dilata nga liklik-likak dagiti lalaki nga agarem kanya. Kas kumatay maysa nga kaopisinaak. Reyna, ilibre kay ti lunch. Ala na, api nga di na nga, ikaskaso. Agtala ka man, Joel. Ibakla king kan nga jakay ti makilalan nga kaduwak na lalaki. Unay ka mo tin. Apay, natairak mo na. Nataer ka latta Anyat bibiyan ko kumano nataer ka. Nagtangsit ka mo to. Kahit ko lang mo ti makigayim king ka. Ngamin kit kursonada ka, imbagak mat king ka idin. Anyang orti maramidak, Joel. Kit jak ngarod kayat. Anya ka di mo maawatan. Tapno ibagak king ka. Ibagak king ka Mistake mo nung di ikaso. Anya tikit mo kasawin, Joel. Tiko na, mistaken Mistake mo no sa anak nga palubusan nga agarim king ka. Anya? Amom, manmano aklay agkurso na tayo ti babae. Ket, nagasat ti babae nga makurso na dahak. Taapi ko maaber. Malaksid nga na taerak. Nakakutsi agpay. Tabak nang ti parents ko. Nalawa ti dagami. Kaya da negosyo da. Ape nga, makakatawa ka. Awan. Edi, sayang kang agpaiso. Ha? Mabaling ka di nga sardingan nakon. Ngamin kita dapel o bubraek. Si kapela ti babae nga nang busted kanya. Ha, Reyna? I'm sorry No, ibilang mga panangibasted keng ka da ito nga inaramid ko. Ngimdibit ko na keng ka.
Saan kan nga agarim kanya? Iso nga saan mong ibilang nga pinangbasted ko keng kada ito eh. Ha? Di wow. Pimanaw yung tiloko. Pambarak pa eh. Di kita'y tupay nagsasayaat nga lalaki tsak tupay kayat. Si kantulaengan nga lastog. Urek la malamin ti kanapigsat angin na. Ada akong tatang, nanang. Ay, naimbag mata si Mangbut kan. Kadnay. Ha? Imay itay ni Delio ditaw. Anya? Ni Delio manin? Di mo't lamang umaday dyan. Ape nga mem, nga di mo nga sangwain, di mo nga sangail no may ditaw. Iso nga agkarasublay. Kad madamdabag, subli ka na. Anya? Ay, anak ko. Ay, tao mo't nga may dito'y balay tayo ni Delio. Kat sa nga ilim kumamot akas tao mo't saan nga tikanayin mo nga ilim-limangan? Ay, nanana. Ay, ape nga min, anak ko. Di mo ka di kayat ni Delio? Kat nabayagin nga garaarim king ka. Anyang arti maramidak tatang kat jakmat kayat. Ay, di mo kayat ni Delio? Taada sa bali nga kayat mo nga lalaki anak ka? Aawan nanang. Ha? Manipod idi nagturpos ka anak ko. Manunga tawadan nga dan trabaho. Awan pa'y na istoryam kada kami kaninanang mo nga arim king ka nga kadedate mo. Awan pa'y ti inyam amum kada kami nga nubyam. Uwan nga agpaisaw. Anak ka, apay mait. Ha? Kwa? Saan mo ibaga nga busy kay ti trabaho? Tatalag tugtugaw mo ti trabaho yo, ita opisina yaw. Nanang. Teka di pelaing imbagbagak king ka edi ubing ka anak ko, tirasaon. Ha? Dadi imbagak king ka. Ngaliklikam dagiti agarim king ka gaputaan da espada da nga. Nasakit no tumudok king ka. Ay, anya? Tila da nga magbagamot nga minlakay. Ay, ibagak la deta king kuwana, idi balasitang pailaing. Tapno no liklikan na dagiti lalaki nga mangarim king kuwana. Ang imposible nga aging kaita. Kat patsid na pala timbaga. Saanin tatang? Oh, kita. Ang imapeng haraw. When nagpaiso nga sa anak mamatin day dimbagayo kanya kini balasita nga pailaeng. Nga day limlim ng tilalaki nga espada nga natadem nga. No itudok na kat agdaraak, nasakit. Ay, saan nagpaiso nga talaga day ta anak ka? Dahito nga minmut lakay mo, tila da bagbagaman. Ay, balasitang nga ron, eday. Yak mat amuno kasanok nga i-explain. Wine, saan nga pundo da dyan anak ko? Iso nga, no ada-agarim king ka, kat makarik na ka mo't iti ayat king kuana. Ay, kita awan ti rason, no ape nga di mo aklunan. Tada kami, kaya't mimuten nga agsimpa ka na anak ko. Tatang, uwan anak ko, kaya't mimuten nga agkaapo ko kami. Kat anya nga rin ti serbi na nga agtrabaho ka, nga agururnong ka ako nam, no awan tumutag balin a pamilyam. Adan tulata siguro nanang, tatang. Angem ka anong nga rin anak ko. Kat nay, maganatan kami kininanang mo nga agkaapo ko. Kakaiso na ka nga anak may. Amangan mo't nagtumboy ka. Ha? Saan tatang? Ay, ibaglakit tayo. Adot magibagbagang amin anak ko nga tumboy ka kanaw. Tawang sipod ide. Awang pa'y tinagbaling nga nobyaw. Saan ka madanagan nanang? Sa anak nga tumboy. Babae hak. Kaapeng nga raw. Basta nanang. Addan tulat ta. Dumteng tulat ta ti time nga makarik na akti ayhat ka dagi nilang laki. Ay, kita. Sapay kumaa. Tapumudno day ta. Reyna, anak ko. Oh, da kayo ngayong nanang. Ay, nagsublin ni Delio anak ko. Ha? Nagsubling ang paiso day nga Delio? Wine. Ay, kit ko na nga agsublay. Taimbagami nga awang kapay.
Ay piman anak ko. Kakaasi may nakapimpiman mat nga subli-asubli. Apa anya ti di mo kayat kinidelyo kat nataermait. Nasaya at nasingpet nga ubing awan ti bisyo na. Kun maysa, amutay launay ti pamilyana. Kat managtulong ti pamilyada. Saan da nga matapobre ureno at da mabalinda. Jak ngarod kayat nanang. Jak manamuno apay. Ay siguro akat day di imbaga ni tatang mao pinanpandagan matan. Mabalin nga kasi nanang. Gapot ajak pinapadasan ti nakinobyo. Kasla mabutengak me. No pa jak mamati kada di bagbagan tatang ta. Siyempre, matsurdak meten. Angin, jak mo. Kasla mabutengak nga. Jak maawatan nanang. Ay, kasaritam ngamin anga. Kasanong kaanon to pa nga makaasawa ka no mabuting kalatan. Oh, imposible nga saan kan tumat nga makariknat ayat kinidelyaw. No lakid di sang worm. No lakid di sang nga ilyam tunggal sa rungkaran na ka. Agre ka, tayo nakasarita. Taibagak nga adda ka. Kat urayan na ka. Ta sumago ka kengkwana. Ninanang mo. Wala. Makaungat aking kan. Kaanon to pa agapu ko kami kinitatang mao no di ka mat agasawa. Ket numan mga asawa ka anak ko, tikas kinidelyo ti kayat may. Sigurado nga natalged tirek name. Sigurado nga ay nasaya at ti masakbayam ken kuana. Maalang aron. Tagso ka takpay. Ay, ala, bagmet ah. Ta sangwa mon sa nga ilya mo ni delyaw ket piman ka asimay aday nakayaban. Diyos ko. Ano nga natiaramide kaya? Amukon. Ilukat ko dito tawa. Uri tayo sliding window. Tumapwakak dito tawa. Inaklatan dyan balay da kasinsin cheche. Talaga ka jak kaya nga sangwan ni Delio. Mabuti nga. Medyo na nga to. Ang imbahala na. Nagbitinak pala dito eh. Sakto tumapwak. Ay! Anay ko! Anay ko! Anya na ita! Ay! Anya na ita! Agulay ka ba? Ay! Reyna, anak ko! Api nga dagat ita! Anay ko na nang natnagag dito tawa. Aniya? Nagsakit na nang. Grabe kami nga tumapwak ka di tatawa. Ay no di kakit ang lukaw. Ay libasam ket din ni Deliaw. Aguray ka, umayag dita. Nabakit napilayang kan. Aray ko. Anong samlaing ti sakit na? Santon nga na sakit deta. Gagangay laeng numablon. Ay imbagkit di ataam mo na kayang ti agablon ni Deliaw, anak ko. Bakakit no lumtig to kabigatan na dayta, ano kasta? Nga mabaybayan. Adan to labasit marik na mga sakit kabigatan na, ngem at least. Naisublik dati nagligsi nga tulang. Anya? When, dati siguro pa nagtapwak mo, saan nga na oros ti panagdisom. Iso nga napalikuko ka. Ape nga nga tuwapwak ka. Kuha nga min, Delio. Adalang, Uray, saan mong ibagan? Amuklatan, tiga po na. Pasinsyakan iti balasang may, Delio. Awantian yaman na, tata. Kaya ba na mo ka dito yung balasang may? Ape nga glibas, ape nga tumapwak tatawa. Di nakalatas ang wine. Kit basol mo ngayon alakay. Sana balen. Tata, nana. Maudi nga umay ko panang pasyar kaniya. Reyna da ito yan.
Ha? Anya ti kahit mga sawen, Delio? Nabayagin nga agduyo sa king ka, amom data. Nabayagin nga ipatpatig ka, Rina. Delio? Panawad na kay Pai. Seryoso sa saritaan na bakit? Intan. Dadi, panagtapwak mo ititawa, kayat mo lang nga malibasan nak, maliklikan nak. Naipaniknik kanyak, nga awanin tinamnamaking ka. Gapu kanyak, gapu ti kina kulit ko. Gapu ta kananak nagsumli-sumli diti balayo. Napilay ka tuloy. Ha? Iso nga basol ko ti amin. Basol ko na api nga nasaktan ka, iti panagtapwak mo. Tanong saan ako may nagpasyar, saan ka kumang aglibas? Saan ka di? Delio, iso nga mawata kon. Aklone kong tigasat ko, no saan man nga sikati, kagasat ko. Ha? Anya tikin mo sa wen? Siguro, ibawing ko latan iti sa bali. Diyan mo no kasanok nga makamove on yun. May salaing ti sigurado king ka. Saan kanton nga masaktan ka po kanya. Ta sa anak ton nga agsubli dito eh. Ha? Ngim, Delio. Reyna. Kwa. Saan kamit nga binasted? Ha? Pudno ti kunam. Pudno amin ngim bagam. Ngim. Ape nga iti ibagam nga maudin nga umay mo diti balay ket kaslang kaslaan niya. Kaslang protesta ti riknat. Ha? Kahit mo sawen? Saan mo madlakayat nga? Isardeng kundi panang pasyar ko ken ka. Dagulit ka ngamin, ha? Kasla pang panunutik pelang nga di ka umay diti balayin ket. Kasla ba ikawa ak? Anya tikit mo sa Reyna? Wenin. Palubusan kan nga agarim kanya. Mabutay lang amin idi. Tadyak mo't pinapadasan ti lucky boyfriend. Ha? Kayat mo sawen? Ada pag-asak? Ti kinagpaiswan na adan marikrik na king ka. Gaputa sikat kaanusan kadagupan yung nag-arim kanya. Hey! Pundo ka di data. Yes! 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 No kasta, datan rin na. Ha? Jak amo no datan. Tadyak mo't pinapagpadasan ni kastoy. Ha? Agad tikit na sa kadwatan. Ngamin, inpudno mo nga damarik na nga ayat kanya. Kat nabayag nga among mo nga ipatpatig ka. Iso nga, datan ukwan. Kadi, kasta ka din ukwa? Wen, boyfriend na kon, girlfriend kan, nobya kan. Yes! Yes! Di sige, ang ibagpako na keng kan first time ko, Jack amuter aramide. Saan na bali? Inot laeng dayta. Inot laeng. Masursuro tanto lahat na ti amin. Gaputa uray siya. First time ko met. Ha? First time mo met ti maki. Wen. Si kamot ti first girlfriend ko, Reyna. Iso nga. Ano santa? Tagpadpada nga din amot aramide na. Nasisita. Agayan ayatan. Yes! Yes! Tata! Nana! Sinong bata na konti anak yaw? Naragsak ka di matlaing, Reyna? Uwen, naragsak ka, Delio. Ngayon madanaga na. Ano ti pagdanaga? Agad, nalpas mo tinti kalay sata. Makabannog laeng, naragsak mo't. Ado ti nakidaray. Kaya awa mo ti nagbaling na problema iti resepsyon. Saan nga dahi ti panunutik? Ha? Madanagan ka kadi, ngamin kat
Simrektan ni tiya, biyag tiya. Agasawa, ket mangbukiltan ti pamilyata. Saan na bale? Agtinulong ta. Bakit? Agtinulong ta nga mangbangon dahito nga pamilya. Saan nga dahito ti pagbutbut nga klaunay? Anya nga rod? Mabuting kakadita ang mga no baybayang kanto, no agrigat tanto. Saan mo pa kadalagan dahita? Gaputa, adamat itiya na pinasa pagsapulak. Kat amin ipaay ko king kakendigit agbalin nga anak ta. Saan nga dahita ti kabuting ko? Anya nga ron ti kabuting mo? Teti, panaghani ta. Ha? Ay, awan ti pagdanagam. Kinabudno na. Awan mo pa ti padas ko. Italaeng. Ha? No kasta? Agpatpadat nga damo na? Uwen. At siyempre sikat itabo nga girlfriend ko. Iso nga, ininayatin talaeng. Sige. Ang sikat makaamon talagang awan amo ti kastoy. Amo med di kisen na napadasan tamo tinagkisen saan ka ni? Uwen. Ang impadasan tamo dati kaslagin inespada ti dilata. Ha? Uwen kasi no dati turid ko nada. Kastoy. Isarik ko ti dilak itingawat mo. Isabat mo met ti dilam. Kastoy naganas saan ka di? Kastoy saan ko ha? Kalpasan ti bibig, kisin no ka ti lalaki di titingid ti babae. Tulatik latan dati mabibuyak no ko ha? Sige, sikat makaam mo. Sige. Naganas ka di? Okay. Ibagam no, di ka komportable at isardeng ko. Sige lang. Sige lang, Delio. Dapat magkitkitak no ko, agkan na pa iti barukong. Sige. Sige lang, makaamu ka. Sige. Basta ibagam ano saan ka komportable. Well. Dedikot no ko. Kastoy. Mayat? Mayat madlaeng? Mayat dita. Naganas doy. Wait. Sige bay, Delio. Sige bay. Nag-alas ka ayam dita. Nag-alas ka ayam. Ibabakon dati pantim. Ta ibabak to mo dati briefcon. Ta aramidin tan dati araramidin ti agasawa. Sige. Ay. Abay, api ka nakitot ka. Deta gayam ti bagbaga ni tatang espada. Ha? Kung na kami nga, da ka no iduldulin yung lalaking espada. Nga no tumudok na sakit. Agdara ka no, titudukan na. Espada ko lang tatang mo? Uwen, idiubi nga. Ang sa anak nga mamati itan, ang deta siguro ibagbagan tatang espada yung lalaki. Amot nga natadim na ito. Kasla espada lang siguro, mabalin ka di nga, erugitan. Itata, katanggan to espada. Sige. Itudok ko dito ngam saan nga espada dito aray, nasakit, Delio, nasakit. Ang upin na isarek amin. Narigat nga isarek. Api nga ta, dito mabuybuyak sa amag nga narigat no kwa.
kasla nakalalis tumon nga isyod na ko. Ha? Siguro gaputadamo ta. Gaputadamom. Iso nga na ilit. Iso nga narigat nga sirek. Ha? Kung tumiting ka, jak amo dagiti nga bambanag. Ipatas ko na ta. Nasakit nga pa isod dilyo. Anya nga tanong biglaik. Baka isod teknik na. Biglaik siguro nga sirek. Tapno nung sumrek nga nalaing. Ngaminkat na ilit ni. Aray ko. Aray ko. Amo, Diyos ko. Amo, agpaiso di ko na ni tatang. Espada ka talaga. Amo, nagsakit din yun. Nagsakit. Abi ka piniglaman. Ay, te amok na may mayat nung biglaing. Aray ko. Angim na kasi rekan. Anong samti sakit nahan? Baka nasakit nga talaga no damo. Ngim ko nadamot. Saan ka numatan nga nasakit? Ito na sumaruno. Uno, madamdam alaeng kat mariknam ko siguro nga naganas. Anay ko deliyo. Inayantik lain. Anay ko. Anay ko. Nuko kay baga mga inayadim lain. Sorry. Maganasak namin. Na-carried away kami. Nagganas gayam. Damok pelaing nga maramanan tikas to'y. Marik na tikas to'y. Nagganas. Anay ko. Mapanin. Reyna. Anay ko. Reyna. Delio. Nakaragragsak kami kini Delio nga nang bangon ti pamilyami kasinyo. Sibud idin saan ako na mabuting ti espada ti lalaki ngamin ket pudno ti kunada nga di damo laeng nga nasakit. Kasta unay moten ti panang sapul-sapul ko ti espada ni Delio. Tunggal adagundaway mi pagustuhan mi ti riknami. Kasi ti kunada nga deta ti sekreto ti natibker nga relasyon ti agasawa. Daday saan ka ang maumumang nga makinaig iti kapareham. Tati kunada no saan ka nga mauma kwen no naadik kan nga makinaig iti asawam. Senyales detan nga saan kanto nga pulos nga agbabae wenno lalaki. Angem no mapilpilitan ti asawa nga makinaig ken ka. Daytan ti pagrogyan ti kunkunada nga infidelity. Ngem da kami nga agasawa kini Delio. Dati asla nagbalin kami pa yun nga sex addict. Saan mo kidi nga addict nga mako na basta. We love having sex. We like to make love with each other. Uray every day. No saan kami lang busy nga agpaday ti trabaho mi. Ala kita gundawayan mi Ket gaboy iti dayta naadaan kami adagos iti anak. May kadwa nga tawen ti panagasawa mi, naadaan kami iti may kadwa nga anak. May katlo nga tawen ti panagasawa mi, naadaan kami met ti may katlo nga anak. May kapat na tawen ti panagasawa mi, naadaan kami met ti may kapat nga anak. Agingga nga 7 nga tawen min nga agasawa. Ay, unang pagsalnain man di kita anak mo. Sika, Reyna, ay, nagkukulit na kita nga ubeng. Kita kayo natatang, makita yung nga adawir-awir ko nga ubing. Ay, adawit nga min nga anak mo. Kita anyang orti mabalin tatang, tinawan mo't nga si Kugak. Ay, din mawat kami lat apo ko king ka.
Umanay ko man tamay sa duwa talaw. Kaday, piton. Ay, di mo kunaan nga. Nayuran nyo pa'y tapito nga apukaw. Kitanya ko madakas na tatang. Saan ka di nga naragragsak tayo nadado tayo? Ay, una ang nakagulgulo dito'y balay. Nakawarwara. Anyaman day ta nga. Ay, kaungat baon. Lakay. Ay, gati apo ko ta. Nga nagluluko. Nakawarwara ti balay. Kape kami nakadado ti anak mo. Dakay mo tatang. Ay, jak pa di amot nagnagan ti taduman, ti kinadudan. Nakaro kay mo tatang. Kagpay sumay. Nay, baka agsikog kan tumaran para itibay kawalo nga anak mo. Saan ang balita saan mo't nagkurkurang ni supporter ni Delio tatang? Ay, nagpaiso nga mabiyag yu amin nga walaw. Angim nay, di kay kumanga road makisina. Ang aping kahit yung makisina kami tatang. Nauma kay kading nga mga iwan kadi kita pukuyo. Ay, saan mo't nga tayo taubangam nay? Masursuro yung mata. Saan kadi nga ipatiyo kada kami. Kada kami kinananangyaw. Di ka kumangamin agresign di trabaho maun. Sayang matatang di trabaho. Okay, kasano dahi ta? Tinawala yung ag-maternity leave ka. Di ka mabain niya pagtrabaho am. Anya ko matkabayin ko tatang. Ay basta. Ustunan detan nga anak yaw. Nayuran nyo pa Jack Amon. Baka agmauyong aktaon. Alabay ba am kadlata isudan lakay. Napiksa tamot pelang agaywan. Natami ni bagbagan tatang yaw. Alakit pagsaritaan nyo kindel yun anak ko. Nanang. Man ano kami nag-resign ka trabaho. Napintas mo ta sapol ta asawam. Masayangan ako iti trabaho nanang. Mano nga tawin nga. Nagregregatak na ita tapno adaki ti posisyon ko ita. Uwan angin ni. Kumaman naman basit laing ti anak yo. Piton ti anak yo. Kat marigatan kami mat kantatang mo At least no ag-resign ka ada ka dito. Ada ka badangan mi kadakwada. Kundi mapadakkel ti nga nasaya at digiti anak yo. Nga nakaadado. Ay naamot tin ay Reyna. Nagulo ko nakitay ti pamilya mi gaputa. Kanahin nga kasta ti eksena. Saan mo't nga kasta ni tatang idi. Nakaragragsak ni tatang. Angam nakaungungat mata. Naglalugit. Ma-high blood ka no. Kadigita apo ko na. No kasanot pa nang idordoron na kanyak idi nga agasawan. Tapno nagkaapukon. Kas lang idordoron nakpayin nga umalis. Wino pumanaw iti balay mi. Siguro masairik na kadigita ubing nga nagluloko kano. Nawara. Jakmot kayat ti pumanaw. Tajakmot kayat nga awan pangibatsak dagiti anak ko no inak ag trabaho. Jakmot kayat nga i-give up ti trabaho kasinyong takas lang jak kayat. Kasla jak ma-imagine ti bagik nga daklay ti balay nga ayawan ti ubing. Masayangan nakpay ti trabaho nga nagregregatak. Tapno laing makadano nak iti posisyon nga ayan ko ita. Kaday talaunay ti problema kasinyong balakadan dakman anya kadit kasasayaatan nga ramidek. Nimot Delio at adamanen nga di na may batan trabaho na ta iso kumati ag-stay ti balay. Angim anyan tulat panunutin dan no ti lalaki ti adat balay siyak nga babae ti agtab-trabaho. Dahil mo't may papan iti panagpalaygate ubing nga kanupay. Kanjak mo't kayat nagganas tupay. Ti adot anak na. Dahil di nga ron ti pakabuklan ti pakasarita akasinyong. Sabi ko mada na ibati na nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. Wala. Yun na kung nagyaman kadagiti makaited ti balakad kanyak. Kaya nagyaman nagmet ken kakasinyong ti anos ken laing mo nga nangurnos nangi basa ken nangi drama. Dahil di nga pakasarita tuyag problema apagayam mo Reyna iti Lawag City.